Iwe whakupora ni ngeri gewiro atigiti aramas Chuuk ian mi fidigits nori fansoun. Ikiraisi a live norat studio not Pwipwi Soulang radio. Iwe ewisi po kiriso gari got kere barawe pachakura fangerigits. Iwe bubusia tu viti potu fugan me nuske special guest ikirai irmi fidigits. Ikiraisi a whakupapa obesik excited nga buwan egis pwan ner. Epo kera po ye kewin atse pwan if in person visit neuch Governor Rekki Chuuk me First Lady me tietier. Memerati boy welcome mirarog. Watching much para basa in behalf of Pwipwi Soulang radio that it is a great honor and privilege and the Pwipwi Soulang radio to have you guys with us in our studio. Kiriso jabur ngeri gebi kreavi fitigiti welcome ngoruk at the phone Kepira Governor Alexander Narruhn me First Lady atigiting First Lady kiriso jabur ngeri gebi kren abi visit ki tigerei kiriso jabur obusarat tibisi gay gara ki stader ron me de ki gara basaga pogiden wa para basaga mara o se ngagi gis nerei war never ngeri neuch Governor Rekki Chuuk nge kiriso me de kabasa I'm still the same guy. Praise God, praise God. Iwe memerati dive into our questions. Iwe ngeri sabat Pastor Karabero ifa. Iga ko sa wajak kabusugi e fansoun ren yadek. Sibre aurati yadek. Sebem god mi urusen degia. Pare wa chon feri na me feri fan me touch me sin mi pancharo ki aramas. Kiri seguri pantipom. A parfisionary ren and neuch Governor Rekki Chuuk, Mechia ke arka tori kiri my God, ready fansoun. If it's you, fagan, a pwan on tier met run capacities with Peruan, a pantori vispue begin, and either man gergits, nor a fansoun, the Burgit Seribu then are two for what I said when. If we two medicine rongorong tori pan wasira resort program. Kiri my faridosis at the medicine. Amen. Amen. Obusar tibisin na por egis mistake megiran. We will not let it happen again. All right, iwe abisa fidigits award nero kawaguran na neuch video. With us is Governor Alexander Narruhn me First Lady Puruan Karfaviri. Iwe let's dive into our questions for today. Iwe ewinat kapasis Kosa wacha kopwe awewe ngeri gitwe wara kapas Rekki Chuuk. Rekki Chuuk. Rekki Chuuk. Yo, kiriso jabur ke bor fansoun. Ekis jage buwi atskabu at kiriso jabur riko tren e fansoun mi budgerigits. Apurgata e apatu vitren e moriar ngerigits. Not de fansoun medicine. Si wacha mari digot. Not fansoun medicine. Na budiro. Guam Afrique tori chon AJ station ika Pwipwi Soulang station tori patsatsuk medicine rongorong sebat ko sopun makan sawon medicine emure terges at kapukri fansoun ngeri medicine rarani iwe renar Rekki Chuuk meibung e kapas mi fokron go put tiro was so sire so read so fast ika pura pemain awewe ngayusun sire e kapas Rekki Chuuk. E kapas Rekki Chuuk e to seri e porousen rongorong seri sebe kochinap me trara rega subre pung maman mererek. Iwe e kapas mi fokun oronon punupuen kadisai tibetots ara suseri maso norawe circle ara bureto opkopaga norbung mawen. E po fidia giak mianet e po fidire di miurachar era Rekki Chuuk e or nor kapas mi Rekki sokkopata ko bogut
posibon narbung. Siburon nang mang ekerikirek. Igawe si fakumojen ngiri ferwat Chuuk. Iwe giri sawari kuotaan awairong ay buret tuburi neuch aramas ikagangiri neuch aramas. Narruhn na wewe. Norat si Rekki Chuuk. Si pa Joseph fagen na tipe tong megiram mo betul bogut. Mete ki atorotan ngiri ferwat Chuuk state ngakawin ngiri neuch achigijeng aramas. Rekki Chuuk we memuen arapoto naramit ko paferi. E fokus fitien neti papucikar rawa kiek. Men neti pucikaren urusan na neti bom. Ako feri agan puguragang noren neti ragang norawa chocho. Feriteria abia jegijeng arawas. Rekki Chuuk miet to fermarits. En marabar sikan marabar. Eren na fermarits mi paror wewen. Ina suron Narruhn kapas Rekki Chuuk pun. Sisi cagwao na raci buaw si wao pokita raci giek. Me ats mojen mi rek menan ne dipats. Feri dewi acik aramas. Kiri soja burra ngabuturi agri Rekki Chuuk. Erean kids medicine si burrofagan po si Rekki Chuuk. Poira wasawan nesor me pekiran poira kiramuen ne virats. Ewat tong sebat jogot mi adigiri kids. Through His Son Jesus Christ si po sabwe si po pesay si po per. Kiriso. Amen. Kiriso chabur ngor krian periwera kapasis o abusi parorok seridos governor met wewen era kapas Rekki Chuuk and why e what decided Pwipwi na idaraban noran emeri ferwat Chuuk nor ke fansoun. We sipo move on ngiriati o ruak kapasis. Era koso what's a kubwa porousen gits briefly. Oh sorry. Igabang ngiriro warabas. Porousen awi tor Guam nor fansoun. Kiriso chabur Maverick. Ei tori Guam ngang urofiti wich efisiap. Era wich iwe organi tagari Chief Executive Council. Ye wich nefiden neuch President FSM His Excellency Wesley Tabili Simina. Tori Kofaban Governors Siri Porabe Iap Kosra Iwe Chuuk. Patori eko speaker eko respective legislature not eko sister states. Ngabo Chuuk e parpachada neuch President House of Senate Reramefen President Arno Kori. Era wich saju fugariap at sabuera akoporosa mo bugu. Igabu fasaku Narruhn ewa distribution formula ren Morian aji comeback 3 sipuri poromnon. Iwe kiri so purbi your rats differences naro which ngaya chut as my conditions. Puyats differences iwe fish puyats pachakun retu vicino charawas igarai nesor bebegiron. At the end of the day sa conclude sa parawe sora apurgata ewa again your distribution formula ren me atsko state. Isame kiriso Chuuk mi watte ugu me chipagi. Wewen warrior come back up to ugu ibuku fake million year. Ngeri states non FSM. Iwe ruebe nibu percent one na gugun e boragri infrastructure. Amerwatte no Chuuk infrastructure e boto. Ida was sipatte warsa very geri berwas. Atsibuernis fagen, atsibagak fagen, ren eopeki nere fagen, me verfuru fagen. Pwipwi buruat atskorotan, feriten infrastructure naar ferwat Chuuk. As priorities, roads, bridges, seawalls. Iwe horror. Ira botamerotia. Atsibu verfuru fagen, me ban nere fagen. Posibutori agaga kibukutukut. E ke wori ka toro e botoro merren mun merika rawachen ara paforati e ke sakapate infrastructure ya bodnam fen ruturuan me foruan e o Chuuk state government sistora chi boy proof ika pure private neri ila bota para ewin ti war seferona concept achi foru fagen me nere fagen ye auchean achu fagen Relo CC, ikaw Chief Executive Council. Iwepan
fisu preserin era gukun e poragori maintenance. Era maintenance yo si prefer safari. Ekwe buildings ikean ikebet ko vi minnom. Pura potori rukurguts a kewin atsko i wasavik. Atsko schools building ira bota parawe concept for fagen nerve fagen. Si bora bota gugun mori a potorigits city next year for the next year. Pun igabun si saropang igabun si proactive iwe guju e bocak porousen me charon na wari kerai ngats bocakun ajigiak ats bocak Rekki Chuuk si bofokura fagen feritom feritei feritats medicine pura bocakuran matu viginesor bepekiran iwa tsad diwis havembe yap sa patisait atsi postapai pogiten mi paror tepetep ats bocak churi fidel park groups igat wari for Guam. Ewin sa juri ewa Jugis Association of Guam. Red President Hendrik Ifeluk, Vice President Nixon Isaac. Feriten ewareri sa Murray, Pwipwi Peira ewa Chuuk wari for Guam. A kabora ewareri. Wow. Iwe met sa uti Warrior ewe design company. Ara befurri. Sa tikuti ewa finance. Ara beberago nubuen ebotawera design ren erareri. Iwe si pakuta resources po si por actually build ewa uta Chuuk. Kismi ari oro tanarko fansoun. Kiri sogeri kot pun a poruata a ornareri e pura pusir kits. A tsipukutawe to putori kauta. Uran mebasoar pirakin. Era uta Chuuk puepefis. Puereri era kerrigirek. Ferita non nawuts tot Chuuk wari for Guam. O ruanat story parai for Guam vi para rats courtesy visit. Ngeri ewe Honorable Governor Lo Leon Guerrero. Sabat pay courtesy visit. Retsak parat sipwe. Konakur kator mogutud. Met tot Chuuk rafa for wari for gebet at Chuuk state government e putori bugurong. Ara pueri si kokotut ward e for Guam. Sabat discuss record sa combated training at Chuuk state of Niswan. Ferita neuch youth miro na wari for ara pokonokun saturi repegi vocational training. Ren ara poside kya red basic carpentry, electrification, welding, mebetekan. Irwi tori jagayo na fitu fansoun ratori kurakun ara. Ira pare ibe sabat discuss fagen. Ibe bet sabar sabara sa kaporau suar ibe murifian eo typhoon mawar. Met mi fish ngeri neuch chiki rabas na Chuuk. Ibe siasa niri eo Chuukis Association of Guam. Ara baga fagen me atski associations medicine. Not Guam at Chuuk me eco communities. Pwipwi reportar feedback posibutori sidei me chipaferi ren anisi osupagari fansoun. Iwe kirisoguruk befrik a qualified tickets popari means at sa parwa guguts ngiri lo chachiki rabas na Guam. Pun esa puta at sanop Chuuk ngasi sinaki si safani ke bugitsmi. Kitsi fakulpun ye bobon si tieta boots. At si borreki esa butsak maso Chuuk. Ngasi borreki ron nabun matu vijin ewe mewe kids. Chat Chuuk sa nawafetan. War keferu ikak pusin war pura Chuuk. Iwe ye tiarat sa stop by Guam. At si bora wote fansoun ne juri ekia tiarabas. Rer patsaga sa kerigirek ren metsi butore a figure one. Esap tori puru da eke wachen me kiarean, ika faudarean, ika gitarabas, si se surogay, si se wararogay, met na nawurikeray, Pwipwi Soulang tu kids, ne sorpegiron. Amen. Kiriso tabur wabasari ekyo rukabas nora fagan me fagan. Ira. Mi wese parada norap kara kabasge en mi wese Rekki Chuuk en mi Rekki ron nawuts me fiftet. Kiriso tabur ngoruk. So let's move on to our fourth question. So here it is.
obusara wa rapport nge eurigati fit. Third. Eurigati kapaseis. Era met en mi aware gasirei babi or rats radio station Chuuk war Guam. Before you came to Guam. Ewer kiri so jabu rairuku ugatsak pod grafatari or Facebook. Iwe ugar wonder rika what's the purpose main intention warachi radio station titipe nge retsako kapasen ko timi barak. Nge yisa pasire rerop ka qualified tegits. Iwe amen same kiri so rerpun e popari neri rats ngi poporos kiri tia Chuuk igaro chachi aramas Chuuk. Iwe amen tiari fansoun wa me kiri so ewe social media mi edigeri git sakobata mogutugut same kiri so gori Pwipwi Soulang at sasi sirei at sapa kura ergo kiti pario makkefagan war Facebook Maybe. Non natu akat sekwandar wa pusirat tapa wa pusit kura iwe kiri so guru mi fokul wajebu Mare di god kiri so geri god mere nyewe makneri we Office of the Governor State of Chuuk ida beri ebe chekpot no charagang na office nye neri wakere siri ge fere mi ewe si makkefaga ewe Office of the Governor dira peichin at na office mi veyor neuch pusipia yo ir chok pusiraga ngachi sakun management leadership iwe sisikaga masan pusiaga kata befan iwe ats verfurri atsaga masan kitipar tuketiwe met masogor fan pokai kan mochir pusirei met afis befan pubutori sire betu verfurri basat iwe rawen Office of the Governor fair ko tu af pari busin makke kan merika borremak iwe ira usul proactive firaje leadership not Chuuk sisik fara kitsmi porousen kitsmi agia kitsi pomogutugut. After all, they said metorga rabun action speaks louder than words. Wewen. Action speaks louder than words. Kiri so chapur ngor so ida auchean follow-up question murirei iwe ewa kapaseis siarage met nuku ge mayor met auchean radio station potogori for refer der arabo arinis arisi neuch aramas Chuuk ige waranis nor era pekiraga Ewer kiri so mi fokurwatte bun usubsidiate demographics or fidugun Chuuk no audience or auchean station iwe gairgu baby or iwe met the case gar furry sigareti sa which communities by communities nge ferry terosuk sukaraga me par ko suk binabrer iwe amer wires atsipo yori fagenir no reuri we rapatawa me kirisori radio station we pure par fish po yemins gawita e pote rongorong pura papa sirei non nabur mogutun abio kafaban kitsmi akka ferry tebi iwe usulmetu arru kaiwe acho porousen bubutan one mero chiari acho connectiri away radio station ikaji radio station ngiri acho physics e kino Chuuk arapue connected pusiputori siri porousen ke obopatori siri porousen Chuuk iwe kira satu ro chufane ke meretip iwe afusita mete kisi mochen ats fodarian ngiro no chia Chuuk mero Soulang bir no boften ike si abu fatan war kifer kiri so chapur re periwer kara kapaseis iwe achi sai gor kapaseis at the for governor I want to good for young people old people middle aged Rebecca sitting or igere no achi sa kakabas fagar war Pwipwi Soulang radio nyebet mayor kapasin erguru kewachen kabawau gangeri ro warabas nori fansoun kia abasai gesiri demographic so mud ngeri jagay katchek briefly aparosa ya sa richiria ngeri achi war radio wave you kismi dori saiban Guam ngeri saiban na acharier pusibu wese tori porousen na ferwat Chuuk ngeri ba ferabi nge at streaming online we kismi dori aramas Chuuk ranop saiban Tenia roda meriga awai gaseri firi yara nawya non ewa kagai gewa receive
messages and aramas Chuuk abasar kiriso. Rer update rer porousen Chuuk ra siri gits. Ngeramak siri awai was siri sokobate statement Amerika. Iwe ira gugun ia Pwipwi Soulang radio spread out meia. Mi baro ratera app war Google Play Store. Pamira first ngeri gits. Se karatse patoro gira last month. Iwe ian me or ner forige computer atogori download tiri ruchara app. Iwe ikera yati for force. Ier download tiri ruchara app ratogori rongorong mete ki kabasa. So back to the main question. Mayor met ke wache ko boy area guru ngeri no aramas. Yen mi ke sering or gere. Kiriso Zabur. Samen feyet Chuuk. Ren moguturi immigration or fansoun. Not I fansoun limited opportunities. Work for America feriten where receive immigration. Ke tori e ke sugun ike ke or no tarput documents ren all accepted na college. Ira wewen. Mamerwe research bagang. Ira bota women auchean fansoun ren me debi fiskerigits. Pun opportunity sky's the limit. Nge ifananawuts. Ifara chekiet ngeri opportunity. Ameru we research e porra sipagi for granted pura. But every day is a last day for us. Sisi. Ira bota ameru cheari ngeri kebedisin. Atsipo ajojo non met en maga kitip ferry. Feriter pusiden. Feriter chekik fabrik. Feriter mama papa. Atsipo rofagen Rekki Chuuk met popun at story kefer. Si popan nikitu non war kefer. Ewer verkot saga rongorong ke wat sorry ke resesari gits. Ike chor awai resesari Chuuk mawai. E popota. Era kapasi sipagi safari sa ururu sa usau nari positive connotation. Mior eo kapas rekasurura. OIC. Only in Chuuk. Ira era kapas tu pore katto relevant. Iwe amen negative. Puan trachakator bad side of us Chuukis. Mavet. Ngeresekrer humble humility we run operates. As a characteristic as true Chuukis. Ngaba proud Chuukis. We rabota women wesen Rekki. Awita. Eba meber kitsi bwegi med nonnawuts war kifel. Pweba fakunawut. Se diu toa serideriats. Verderats kutta tuvits. Verderats kutta opportunities. Wira bota Rekki bisa rafa. Ngabutigor. Opwe useringiri papa. Opwe nejuri med aramas irmingiri kebi. Opwe age ugugun side. O atore age war kifel. Chuuk state mini dabi. Neuch aramas mini dabi. Kids we need sense. Kids we need legal counsel. Kids we need doctors. Kids we need engineers. Sakopat. Iwi sakakura won social media. O tu so junior school. Ngeferabi Chuuk e obomotegebi. Rekki Chuuk miran no war kifel. Mabel. Arabotara tu ficha na previ. Ekaraga saraf ira sarabet Chuuk ikerai nesoropanon. Agera kabutsunuk non netipom. Pag Chuuk mi togekebi. Chuuk mi botoropan ninuri digits. Opopan akasabasap opo takari sigits. No boku Chuuk puebi da generation ikapuesan no. Iwe ye po boku Chuuk nesoropanon. Iwe ikapuesapuen iwe po iya. Ngagits pusin sibo pusit turogay. Sipue esina efenni togi pamarorogay ekkei methods mi kitsbiari osugusuk Chuuk more kifer burausun kids manner wiset ye azi trap narachi administration manner wiset esina opor efenni togi opon marorogay ye pese kebi achochore sukun achochore agang achochore vet furry vet like a furry. Ngajateveri. Ewe only in Chuuk connotation epo positive. Amen. Pur kids Chuuk. Kids
miwatte ats tong miwatte ats mo chen nom na kiramwe iwe I know pokitsvesin we are all proud Chuukis. Amen. Iwe kabuchun nukwara kit mama papa ewer kit visitega samme karosukusukren nonnawun atsangang more kifel si pa jojoreagang si pa jojore tuburirotsko por tori berita naro tufits en mega kitibisakru narkuyer sa touseri ekkosupak kitsviro nomnon si pueta onnotski purir e pure vispuirat saram ne sorbegiran esa butsek feri teaterges esa butsek feri ter fabri esa butsek feri ter cha nge feri ter kitsviri Chuuk feri ter fruats Chuuk state o kitsviri si pa jojo faget si botto faget Peutara met osukusukanare si bue regufegen ni bue vis puira kira nesor porubuen e puatte togne virats iwe e poporwatte kira virats Rekki fansoun ike Rekki fansoun kitsviro na fagen ora kefel si botoge fagen ni kits bege se toge fagen ni kits we ye botoge kits pusit Chuuk si bue alenis fagen puira kira nesor bebekiron ye ai pesepes ai tigor rebe mever kits ubotigor si bepeutora ki osukusika totoron e fiu fegat pusi kits Chuuk war kefel prese fakurats si bawate tok parwas lo ponneto ragura iwai pisikira puru retu vicine so rebekiran e kaire puetu vicira puru renno charra ferikerai purir sarabet Chuuk nesor mebekiran kiriso chapu. Wow, wari di god. Kiriso zabur ngol kren era erguru ka pangeri young people wes aramas sepani Filipin seri Chuuk ian mi ke seri ngeri kits nore fasoun. You know, I don't want to be rude. Ite close to the fasoun you se ngeri first lady. Ikabi your mate evam mo chara besar rap ko pe akat piri Mr. Oh, kiriso burera ese baror. All right, Kiriso busato risa bororas interview ngeri atafon ke pira Alexander Narruhn, ke Governor Alexander Narruhn, fiti fagan me an Mrs. First Lady. Iwa kiriso jabur ngeri gebi abi achigeng Chuuk abi fiti gis nore fasoun abo idage a short visit and neuch Governor epwe a but fulfilling moment ngoruk. Kosabotin we CJ me interview we post safari video warats Facebook or warats YouTube channel. We get a Miss City ye and me dori watch it again. I do Governor me busipara if I record 3.0 video, so you can also watch it on our office in Governor's State of Chuuk. Iwe sa para uchi tabi kebi si bore para sa parats faso reri yatek nga buka patti gor sefangeri sabacha uchia ren Pastor Eva Ike ko sekan mochen ike mi baror met ke pamochen par apasare firats. This is your time. Afterward ko sebache par rasa boy kisar reriate. Emi tori fitui. Kiriso Chabur, Pastor or Brother Imensen, Kiriso Governor Chijog, Kiriso Chabur. Eve do Jaga touch Red and Governor Porousen, Puramero Amrochia, Fakun. Or she would just ship Gijochuk Shibwe, Warun or a gigit. Put with the Kana Poros Amero Chagigit, put a Besset Redigate, get a punish or Bonon, Kiriso. Iwe du buje pajede ushuru gar barro upar war nore fer coach reratong e puj tong e pwan norvet fer ira bodaya bi to Chuuk ki jo no nugun shibu fer kiramanto sisam je kapastong po serban nor fabri nor community ya saro ya po serbugun medrager wai si fer ko sa jo boros ora negative side, get most is a positive side. That's very true. Chuuk ki chon aura giram. Most cherato we are Rekki Chuuk.
Ngefer kot sami saut feri der wel so chicken igere. Ye Kirishauru governor majejio por Kirishauru intervention. Station joy 92 upper car feri dar bari jamagaragas. Kirishauru sipore yadek. My God semem mira barab non nek samariduk. Por Kirishauru en wesa chiron acheji fer warase pwan. Kirishauru gaf kurbana oragirigit. Evan Shore governor war pisemagu. Ori station boy Rekki Chuuk shibu fokur ergi waron ergi auchean kerguruk boy Rekki Chuuk shibu orauto kiramwe san of the rokeferu esabu racho shochungeri jor keferu shibu boyru was Rekki Chuuk jor kiramwe metong if it chig chanari fansoun achibure bonovision vietchirachu sabure bonovret gerei Pantori ve fenajak. Narito şize sadi var keberisin. Amen. 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 All right, Kiriso Jabur Pastor Ifa Rara closer to you, men non RTA session. But again, Kiriso Jabur at the phone governor, may our first lady, go the Fakupara for you to give it, not whatever Ifa say or fansoun war for what's Guam. Kiriso Jabur or a ponon sipa pwan to sefen.
Thanks for joining us for Christiana, The Pilgrim's Progress Part 2. As well loved as the original production of Pilgrim's Progress has been, many have enjoyed Christiana even more. Here now is John Bunyan's ingenious sequel to his character-building allegory.